Habari zenu wapenzi wasikilizaji na wafuasi wa The Moon TV. Kama kawaida tunarudi tena ili tuendelee na masomo yetu ya Kiswahili. Muraho nshuti bakunzi abakurikira The Moon TV official. Nk'ibisanzwe rero turagarutse ngo twige cyangwa dukomeze amasomo yacu y'Igiswahili. Tubibutsa ko mukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kubona amasomo umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turagira ngo dukomeze n'isomo ryacu twacumikiyeho ubushize ryajyanye n'icyo twitaga ngo ni hesabu. Hesabu ni ukuvuga ni ukubara. Uwo mubona rero kuri screen zanyu ni mwarimu Elade, niwe ubafasha mu masomo yose mugenda mubona kuri The Moon TV official, niwe ugenda ubafasha amasomo y'Igiswahili. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze n'amasomo yacu y'Igiswahili nkuko ubushize nyine twarimo tuyiga, ariko ngira ngo mbashishikarize nkomeze mbashishikarize ko ni Igiswahili no kugikoresha, kandi ndakeka ko nibyo mwize mwabifashe. Utarabifashe yasubiramo agahera kuri tujifunze Kiswahili episode 1 akiga yayirangiza, akajya kuri episode 2 yayirangiza, akajya kuri episode 3 agakomeza kugeza arangije nyine episode zose, kandi agenda asubiramo umunsi ku munsi. Nongera kubasaba kutabyihererana, muze mugerageza kabisa mu bisangize inshuti zanyu kugira ngo dukomeje dufashanye Igiswahili tukige, twese tukivuge tugikoresha. Rega nta wamenya ejo twajya East Africa, ejo twajya handi bakoresha Igiswahili tukagikenera. The Moon TV official yaje kugira ngo ukige ku buntu nta mafaranga utanze. Reka rero dukomeze na hesabu zacu. Ushize twahereye kuri 0 tugeza ku 10. Ababyibuka twabonye ko 0 ari sufuri, rimwe tukavuga moja, kabiri, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, nane, tisa, 10. Twagarukiye ku 10. Nkuko mubibona kuri screen zanyu 10 ni 10. Noneho nababwiye ko kugira ngo tuve kuri 11 tugiye kuri 20 cyangwa tuve kuri 11 tugiye kuri 19 uvuga 10 hagati ugashyiramo na y'icyungo ihuza no kongera wa mubare rimwe 11. Nkuko mubireba 11 ni 11, 12 ni 12, 13 ni 13, 14 ni 14, 15 ni 15, 16 ni 16, 17 ni 17, 18 ni 18, 19 ni 19, 20 noneho ni 20. Ni ukuvuga dufata 10, umubare 10 bivuga 10, tugashyiramo na y'icyungo noneho tukongera ya mibare twabonye, ni ukuvuga tugera kuri rimwe tukageza ku 9. 10 na 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, noneho tukagera kuri 20. Uyu munsi noneho turagera ku gihumbi, turagera ku gihumbi. Noneho 20 tukavuga ngo ni 20. Ngira ngo ibi nabyo birumvikana, umuntu nashobora kubara kuva kuri rimwe, kuva kuri 0 akageza kuri 20. Ngira ngo ibyo tumaje kwiga ubu ndakeka ko buri wese wakurikiye The Moon TV official yashobora kubara akava kuri rimwe mu Giswahili akageza kuri 20. Mukomeze mukora imyitozo bisubiramo umunsi ku munsi, ubyigisha abana ku Giswahili bari kukiga ku mashuri, bari kukiga buri munsi. Bafashe nabo nimba ari byamusobye agende yongera akurikire The Moon TV official, arebe mutize telefone akomeze. Kadukomeze rero 20 twabonye ko tuvuga 20. Noneho ubwo 30 no tuzavuga gute? Tuzavuga 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Nushobora kweza ati kucyanga nasimbutse ngahita njya kuri 30 ntabanje kuvuga 21, 22 gutyo. Biroroshye ari. Ni ukuvuga noneho iyo ugiye kubara 21 kujya ku 29 naho uvuga 20, none ugashyiramo ya na twabonye ukongera wa mubare rimwe ukageza ku 9. Ubwo none kuri 20 uzavuga 21, 21 na 2 ugeze kuri na 9, ugene no kuri 30 turi kureba hano kuri screen zacu ariyo 30. Ubwo no ukuvuga no kuri 30, 31 n'ubwo uzavuga 30 ushyiremo na uvuge wa mubare rimwe 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ni ukuvuga noneho 39 nugeza kuri 40 uvuge 40, no kuri 40 ukomeze gutyo. 41 no kuri 50 ukomeze gutyo. 40,
na moja na mbili ukomeze ugeze kuri na tisa uje kuri 50 tuvuga 50. 30 nabivuze ko tuvuga 60, 70 tukavuga 70, 80 tukavuga 80, 90 tukavuga 90. Nukuvuga aho hose ni kugenda ubigenza ugiye kongeraho umubare wenda 91 cyangwa 31 cyangwa 81 cyangwa 51 uvuga uwo mubare uvuze 30 mu Giswahili nyine urugero nka 30 ugashyiramo na hagati iza kubihuza na mubare rimwe kugera ku 9. Ubwo no kuri 50 uko kuri 30 nuko tugakomeza rero nkuko mubibona kuri screen zacu noneho tukajya tugejeje ku 100 ni 100. Ubwo nujya kuvuga noneho 101 ubwo bizagenda gute? Ubwo tuzavuga 101 na moja, 101 na moja. Urumva yana ikomeza kuzigenda yunga iyo mibare. No kuvuga noneho 100 tuvuga 100 kadukomeze noneho ubwo twageze ku mubare ugizwe n'imibarwa 3. No kuvuga tuvuze 100 noneho tuvuga 200 ubwo ni 200, 300 ni 300, 400 ni 400, 500 ni 500, 600 ni 600, 700 ni 700, 800 ni 800, 900 ni 900. Noneho igihumbi tukavuga 1000. Ni ukuvuga iyo tugeze anga impamvu nagenze mukiriya mibare yindi ni kugira ngo nawe ukurikize uko nakwigishije mbere nawe ugerageze kubyivumburira, ugerageze kubivuga nta sino kubyivumburira urakurikiza amabwiriza nagwa urahita ubikora. Nuvuga nimba ari 200 ushaka kweza no ngo ni 210 nabivuga gute? 210 uravuga 200 noneho 10 bituvuga gute? Mwibuke imbere 10 tuvuga 10 ubwo uzavuga 200 ushyiremo yana na 10 uravuga 200 na 10. Nimba 310 nuko ubwo bibaye 315 twavuga gute? Ni 315. 315 uravuga uwo mubare uri kureba imbere zawe uhisemo noneho wongereho na uvuge wa mubare ushaka kongeraho 215. Muze kare 200 tukongeraho 10 tukongeraho 5 kare tukabonye ko 15 cyangwa se twavuga ngo ni 200 ufashe wongeyeho 13 tukabona 215 icyo gihe tukavuga 215. Ngira ngo vraiment buri wese rwose pe ndumva yabisobanukiwe. Aho wajya ugira ikibazo wajya ujya muri comment ukandika comment, iyo ushyizeho comment tuhita tugusubiza. Noneho rero mbere yuko dusoza isomo ryacu reka hano nabahaye umwitozo mu Giswahili tuwita zoezi. Nkuko mubibona kuri screen zanyu zoezi umwitozo. Noneho uyu mwitozo ni wo gufasha buri muntu wese kugira ngo nibura abashe kwibuka bya bindi byose twize imbere duhereye kuri 0 tukageza ku 1000. Ni umwitozo akaba yagerageza kuwukora. Witegereje ikibazo kiravuga ngo andika tarakimu zifuatazo katika maneno. Andika tarakimu zifuatazo katika maneno. Ni ukuvuga ni ukwandika imibare uri kubona kuri screen yawe. Niba ukoresha telefone, screen ya telefone murayizizi mwese, urareba iyo mibare uri kubona noneho ugerageza kuyandika. Andika imibare ikurikira mu magambo. Urugero umubare wa mbere mubona ni 31. Mu Giswahili ukikijwe na kwigishije 31 wabivuga gute? Wabyandika gute? Gusubiza ibibazo ubishobora aragenda muri comment akona mwitozo noneho abyandike muri comment. Nzahita musubiza ngo wabikoze neza cyane. Ariko nta muntu byananira wakurikiye amasomo segwera kuri tujifunze Kiswahili episode 1 wowe rwose yabikora neza cyane. 31 tubivuga gute mu Giswahili? 38 ndashaka none ubisubize wowe bisubize. Wabivuga gute mu Giswahili? 202 wabivuga gute? 104 wabikora gute? 171 wabikora gute? N'indi mibare mureba 156, 158, 122, 999, 336. Gerageza kubikora mu Giswahili uraba rwose nawe wiyungura ubundi bumenyi. Ariko kandi twaguhaye intangiriro. Ndabashimiye rero, uyu ni wo musozo w'isomo ry'uyu munsi. Icyo tubasaba kuri Diamond TV official no kubisangiza bagenzi banyu, warangiza umushyashya wese winje ugakora icyo bita subscribe. Rwose pe ntukagire udakoze subscribe. Uko mukora subscribe niko mudutera inkunga yo gukomeza kugira umurava wo gukora, kuko tubona ko nyine mwakurikiye muri benshi cyangwa muri gukurikira iyi channel yacu, televiziyo yacu yo kuri internet. Tutatona ko muri kubikurikira no bikadutera umurava wo gukomeza kubigisha. Banyeshuri muri mu biruhuko ni mukurikire, bana bato bashaka kumenya Igiswahili ni mwige.